Il-festa ta' San Pawl il-Baħar iddedikata lil Marija d-Dolorata Sultana tal-Martri din is-sena kienet b'differenza wara l-Vara titolari tal-Madonna ġiet restawrata. Il-pedestal tal-Vara ġie ndurat mill-ġdid bid-deheb mir-restawratur Dominic Sherry. Il-ġimgħa filgħaxija, il-pedestal tal-Vara nkixef u tbierek fuq is-suntir tal-Kappella tal-Karmnu l-Vekkja mill-Kappillan tal-Parroċċa il-Patri Michael Attart. Wara bdiet il-purċissjoni bl-istatwa titolari lejn il-Knisja Parrokjali. Jakkumpanjaw lil Vara kien hemm numru ta' murtali u l-banda ta' Soċjetà Mużikali San Pawl. Il-Vara titolari tmur lura l-1914 hekk kif inħadmet minn Karmenu Mallija. L-15 ta' Lulju kien il-bidu tal-festa, filwaqt li l-ħadd 29 ta' Lulju jintlaħaq il-qofol tal-festa.